Why is there so much cancer and AIDS spreading? Hvor sånne krabbamein og hvor brøyest AIDS So sånne, much poverty, så størst fatakdøme, so much hate, sånne hætur. many people facing psychological problems, Det mange som har salarliga trupeløkar. the unemployment which we have been reading about here in Germany among the steel people. Arbeidsløse som vi da lyser innanfor stålutnein her i Týsklandi. Racial tensions, Og rasistisk trus, battles in the home and divorce taking place. bardiar i heimon og tjunaskilna. There's so much murder, especially in big cities in the United States. Det sånne mor særliga i USA. In New York City and in Los Angeles, there are great gangs of young people that are together and they go out and murder people. Og i New York og Los Angeles fullt av ungum folkum som i gøtubardun. So many people are turning to drugs, Og det så mange i they're bruk av turning to narkotika alcohol og til to rusevne. try to drown their thoughts. A røyna at døyva tarra hugsanir. And suicide is increasing rapidly. Og sjálvmor økist og stauron. Millions are depressed and they're crying out, the bottom has dropped out of my world. Det millioner som nybøkt og råpa alt ræpar saman rundan meg. But I want to stop a moment and say that suicide doesn't solve your problem. Men ikkje stekka øyna løt og sia der at sjálvmor gjer ongaløst. You cannot kill yourself. Du kanst ikkje drepa til sjálvan. You can only kill the body. Du kanst bara drepa The likan. real you is your soul or your spirit. Tu en verilig personer salen eller anten. And you will live on and on and on. Og tu får halda á at liva. You will only be able to kill the body. Tu bara for at drepa likamen. But the real you goes on. Men tu en verilig personer heldur áfram a liva. The passage that I just read in John 3:16 says, for God so loved. Brottet som vi just läs Johannes 3:16 sier tu så elskar jeg god. Many people have been taught there is no God. Det mange som har lært at ongum god til. I want to tell you something. Jeg ikke sier det nekka. I cannot prove to you scientifically that God exists. Jeg kan ikke vysendalige prekva fyrir der a god til. You cannot put God on a computer screen. Du kanst ikke seta god av en But it does not mean that he's not real. Men det merker ikke at han ikke verilig. Because the evidences are overwhelming that there is a supernatural being. Tøy prekvene overhans fyrir at en naturlig goddomlig vera til. One night I remember about 4 years ago I was sitting beside Mrs. Gorbachev in a dinner at the White House. Jeg minnes fyrir nøkron åren så igjen at jeg satt til en måltøy ved søgene av fru Gorbachev. And I'd gone to the Soviet ambassador whom I knew. Og jeg var ferdig til sovjetiska And I ombudsmannen. said, I'm sitting beside Mrs. Gorbachev at dinner, and I said, what should I talk to her about? Og jeg sier vi han, hva skal jeg komme at eta døvra sammen vi fru Gorbachev, hva skal jeg si vi henne? He said, talk to her about religion. Og han sier, tåsa vi henne atrona. Tell her what you do in your meetings. Si hva du gjerst av møtene eller She'll fundene. be very interested in that. Hon vil ekkelig ahua ut hui. And so, during the course of the conversation and the dinner, Så som samrøvan for fram, we had a wonderful discussion about religion and philosophy. hadde vi en underfulla samrøv religion og heimspek. She finally said, I know that there's something up there bigger than we are. Til endan sier hun at jeg vet at nekka større eller hagri her som jeg ikke vet hva det We don't call it God, Vi kallar det ikke god, but we know that something is there. men vi vita at okkurst eller onkkur her. Yes, the Bible teaches that God is the creator. Ja, Bibelen lærer okkur at god skaparen. We are told by scientists that there are 100,000 galaxies in the universe. Det har sagt okkur av vísindamonnum at 100.000 galakser eller stjörnukott tåkur ute i Our own rymden. Milky Way has 20 trillion suns. Okkara egne mjölkavegur hevur 20 trillioner sólar.
A few months ago, scientists discovered another great galaxy that may be the greatest of all. Og fyrir nekka sujan raktu vísindami men vi ein æra galaksu som kanskje større Now, enn the Bible alla. teaches that in the beginning, God created the heavens and the earth. Bibelen sier at i opphavet skapte God himmel og jør. God created it all. God hefur skapt detta alt. There's no answer unless you believe in God. Det ikke svær om du ikke trustar God. It couldn't just happen. Hetta kunde ikke bare hente av tilvæg. Behind creation must be a creator. Attan fyrir skaparverket må en skapare være. I have a watch on my wrist. Jeg har et ord It av didn't just skåningen. happen. Det ble ikke til av seg sjølven. There was a builder and a designer. Det var en som gjør det og bygde det. Now, how does God reveal himself to us? Hvordan løs åpenbæra God seg fyrir okkon? In nature. Og i naturen. The other day when I crossed those beautiful Alps, we were flying from Rome to here. Her fyrir tar jeg flei i Alpernar fra Rom og Hiar. It was a clear day and it was one of the most beautiful sights I've ever seen. Verda en klaran dag, og hette en tan endeslige sjøen i nekran til jeg vil se. And I thought to myself, there is a picture of the revelation of God. Og i hugsa vi mer her har vi denne mynd av åpenbæring Guds. God also speaks to us in conscience. God talar eisene til okkara i jøkken There's samviskana. something deep inside of me when I do wrong that says you're wrong. Det nekka djupt inni ui mer som sier til jeg gjør gale, at du gjør gale. Who put that little flashing red light inside of me? Hvor har lagt hatta luttla reia ljósen i ruime? It says that God also revealed himself in the Bible. Det stendur at God har eisne åpenbæra seg i The jøkken Bible is Bibelen. God's revelation to us. Bibelen Guds åpenbæring fyrir okkon. And if you want to know how God wants you to live, Og om du ønsker å få vite hvordan God ønsker du skal leva, to get the greatest joy, the greatest peace, and the greatest happiness that you could ever dream of, read the Bible. og få den størsta fri og størsta glede og lukko som du kan få, les Bibelen. In the Bible, you find the answer to forgiveness of your sins. Og i Bibelen finner du sverige på fyrirgjeving for tuna synd. In the Bible, you will find the future of the world. Og i Bibelen finner du framtøyar sverige på heimen. Hvem vi Everybody's gengar vi. talking about the end of the world. Öll syndja og tala enda heimsins. Are we nearing the end, as some of our secular scientists are saying? Narskast vid endan som nekra nuverand vísindamannen okkara sia. The Bible has whole chapters on that would be very interesting to you in your studies. Bibelen hever heila kapitlar hatta som hei veri av stauren áhuga fyrir te. But God has spoken more fully in his Son, Jesus Christ. Men God hever meira fullt tala til okkon i jökun sin For son. God so loved the world that he gave his Son. Tøy så elska I God heimen at han gav sin son. In Hebrews, one of the books of the Bible, it says, God hath in these last days spoken to us by his Son. Og i Hebreabrevnen sier han hever vi endan av hesson døvun tala til okkara vi sinunum. The greatest astrophysicist in the world is probably Sir Bernard Levell. Den største stjørnu ælisfrøyingren i heimen kanskje Sir He Bernard came Lowell. to a belief in God solely through his mathematical and scientific studies. Han kom a kjenna God i jökun sina vísindalige og matematiske granskanir. He said God brought it all together. Han sier at God hefur sett alt saman. There's no other answer except that. Det ikke annars vær utan hatta. Werner von Braun was one of your great scientists. Werner von Braun var ein av tykkara store vísindamannen. He was brought to America after the war. Han kom til Amerika at han har krutje. He became probably the greatest scientist in America. Og han gjørdes kanskje den største vísindamæveren i Amerika. He and I were very good friends. Vi bæir var gode vinnmenn. One night, not long before he died, I was sitting with him at a table in Los Angeles. Og I kvöld stort Arne døye sett til borshjemmevinen i Los Angeles. He said, you know, I never found peace in my life and my heart till I
believed in God until I received Christ into my heart. Han sier, jeg fikk omgang fri og hjärsta mot for en tro jeg god og tog mot i Herren Jesus som min frelsere. God is the mighty creator. God hin veldige skaparen, But God is also a spirit. men God eisen I ande. The Bible says in John the 4th chapter, God is a spirit. Johannes 4 sier, God ande. He is not in a body like yours or mine. Han ikke I en likam som He tutt can og be mot. everywhere at the same time. Han kan være alla steder I senn. He is not limited in movement. Han ikke avmarskaver av nøkron. He can be in China. Han kan være I Kina. I was in North Korea 1 year ago right now. Jeg var I Nord-Korea for just 1 år siden. I was the first foreigner to speak at Kim Il-sung University in 40 years. Jeg var første utlendingur at tala ved universitetet her I 40 år. It is the most closed country, I suppose, in the world. Det mest innelokkaja landet I öllun heimen hugsi. We were there as the guest of the president of the country. Vi var gestur her tja forsatsråharan I landunum. I do not know why nor how. Jeg veit ikke kui og kusse. But the Bible says that God is also unchanging. Men Bibelen sier eisne at God obrøydande. I'm the Lord, I change not. Jeg I Herren, jeg I en sama illa In brøydes ikke. James it says that there's no variableness, neither shadow of turning with God. Og I Jakobs brev stendur at ongin brøyding ella skiftande skutsi tja gode. The Bible teaches that he's a holy God. Bibelen lærer okkon at han en heilav god. He is holy in all of his ways. Han heilavur av öllum løyun la vevun sjónum. He has never committed a sin. Han aldri gjørt synd. And the Bible teaches that he cannot look upon sin. Og Bibelen sier at han kan ikke hitja av synd. Sin separates you from God. Synd skilet her fra gode. The Bible also teaches that God is a God of judgment. Bibelen lærer okkun eisini at god en dømsens god. Now I'm told by some of the pastors here that people don't talk about judgment much anymore in Germany. Jeg har hørt fra preston her at det vil ikke tala nekk døm I Týskland langur. The Bible is filled with it. Bibelen full av det. The Bible teaches that God is going to judge the world. Bibelen lærer okkun at god fer at døma heimen. He's going to judge you. Han fer at døma te. He's going to judge me. Han fer at døma me. The Bible says it is appointed unto men once to die, and after that the judgment. Bibelen sier at det menneskene lea øyna for at dødja og her etter dømur. The Bible says that God shall bring every work into judgment, every secret thing that you've ever done. Bibelen sier at God skal dreia til døms alt som du har gjort øysene til løgnelige. All your thoughts and intents will be there at the judgment. Allar hugsanir og rå hjertans være her for dømen. All the things that you ever did, Alt det som du har gjort. things that you've forgotten about, Og øysene det som du har gløymt. they'll be at the judgment. Det for at være først framfyr Because dømen. God is a God of judgment. Tøy god en dømsens god. He is a holy God. Han en heilav god. And people who break his laws have to pay the penalty. Og mennesker som brøta hans herra lov må bøta fyrir det. You may not believe that. Du kanskje trust du You ikke. don't have to. Det ikke I'm endelig just telling nei. you what the Bible teaches. Jeg sier det best hva Bibelen lærer. When we break a natural law, we pay a price. Ta vi brøta en naturlig lov, så må vi bøta. When we abuse the environment, we pay a price. Og ta vi misbruka naturerna og omkvarve, så When må vi we bøta break fyrir. God's moral and spiritual laws, we pay a price. Og ta vi brøta Guds moralske og andalige lover, må vi døysne What about tjalda en you? prøys. Hvordan vi tær? The Bible also teaches, though, that God is a God of love. Bibelen lærer okkun sujan er goder øysene og en And kærleikans when god. we leave Essen, Og ta i to færst ur Essen. when we leave Essen, Eller ta i vid færa ur Essen. I hope there'll be one thing that you will remember about these meetings. Våni at det var øyt som to førta minnast I samband vi hese møter. That God loves you. Og det at god elskar te. Whatever you've done, Hver du enn du gjørst, however bad you've been, hvordan ringur du enn du vere, however many laws you've broken, og hvordan mengar lover du enn du bråte, God loves you. så elskar god te. You cannot do anything
bad but what God loves you. Du kanst ikke så ringt gjøre at God ikke elskar deg. The Bible says God who is rich in mercy for his great love wherewith he loved us. Bibelen sier at fyrir mikla kærleikas sin skuld som han elskar i okkom vi. Have you ever asked the question, who am I? Hevur du nærkant spurt det spurningen, hvor jeg? Why am I here? Hvor jeg her? What's the purpose of my existence? Hva enda målet vi at til? The Bible teaches that God, loving us, created us. Bibelen sier at God som elskar i okkom, skapte i okkom. We are created in the image of God. Vi skapt i mynd Guds. That doesn't mean the physical image. Det merker ikke hitt likamliga That's the moral and spiritual image of God. Det moralska eller andaliga bøylagt eller mynden So av God Gode. created man and woman. Så det skapte God mann og kvinna. And he put them in a beautiful paradise in an area that I suppose was somewhere in Iraq or Iran. Og God sette deg i et underfullt paradis, onkerstene her som Iran eller Irak According to the teachings of the early chapters of Genesis. Samsverande tog som første kapitlene og i første Mosebok lærer. Now God said you can have of all the fruit in this paradise. God sier vidt deg at de kunne ete av öllum trøvene her i Ostagaren. Everything is here for your enjoyment. Alt her tjatikkun a njóta. But there's one thing that I'm going to ask you. Men til eitt som ferdig a bia tikkun I'm going to put a tree in the garden that is called the tree of the knowledge of good and evil. Jeg setter et tre her i Ostagaren som kallar fyrir treet til kunnskap om godt og ilt. I'm going to test you. Ferdig a røyna tikkun. I'm going to test your loyalty to me and your love for me. Ferdig a røyna truskap og kærleika tikkara motvis mer. If you eat of that tree, Eta dit av hesson treet, you will suffer and die. koma tid a loja og dodja. So many months or years passed, Så månader og arginko, and Adam and Eve enjoyed their time in the paradise. og Adam og Eva nuto loive og paradis. But one day they were tempted, Men ein dagen var de frøsta, and they took the fruit of that tree. og de tauko av avvøksten av trænum. In other words, they were disobeying God. Vi øren åren var de god i avlojen, And immediately there came a wall between man and God. og vitt her sama kom ein murur i mittlen god og menneska. God looked upon it as rebellion. God sa hans her upprøstur, And so Adam and Eve, our first parents, had children. og såles finko Adam og Eva okkara fyrste foreldre bød, Cain and Abel. Kain og Abel. And this sin that they committed was passed on to their children. Og hendan synd som de hadde gjørst, hon var ført iver til The bøttentara. Bible teaches that you're born with the tendency to sin. Bibelen sier at vi er født ved lindonen av synda. The Bible says, in sin did my mother conceive me. Bibelen sier at i synd var til og i We're mauren. lawbreakers from the beginning. Vi er lovbrødarar fra opphavet, And we have a terminal disease called sin. og vi har en deilig sjuko som øyder synden. It not only kills in this life, but it kills in the life to come. Hon dreper ikke best i hesson løyve, men også i henne komande. In 2 Thessalonians, the 2nd chapter, it says the mystery of iniquity. Og i 17. Thessalonika-brevet 2 stendur løgnumal lovløysesins. There's a mystery to it that I don't understand. Det er løgnumal i samband vitt det som vi ikke skiljer. But I know that we are a planet in rebellion against God. Men jeg vet at vi er en gongostjøtna som hever gjørst opprøstur i møte gode. And all of us are involved. Og öll somul av okkon er oppjøy. It says all have sinned Det stendur at öll hava synda and come short of God's requirements. og fattast det som god krever. Sin is breaking the moral law. Synd er a brauta ter moralsku lovuna.
And the moral law is expressed in the 10 commandments. Og den moralska loven vil givet til kjennar ut om The first 20 boven. commandment says, thou shalt have no other gods. Fyrsta bo sier, du skal måst ikke have ærar godar. And in our day, we have many gods. Og okkara døven have vi nekvar godar. Even that little box called television that sits in your living room or your bedroom can become your God. Enda hesen lille kassen, sjónvarpi i stovun i edla kamaren kan gerast til en avgodur. You love it and spend more time with it than you do anything else. Du elskar han og brukar meire tøy tja honom enn tja nøkron øron. The Bible says, thou shalt not commit murder. Bibelen sier at du måst ikke drepa, Thou shalt not steal. du måst ikke stjæla, You should not be sexually immoral. du eier ikke drive hår. All of those are expressions of the moral law of God. Alt hetta uttrykk fyrir moralsku lovgods. But let me say that we've all broken those laws. Men let meg sige at vi har öll brot i hesa lover. I've broken them Jeg har brottet der, because in the Sermon on the Mount, Jesus told us what those laws meant. tog jo i fjallaprætikene sier Jesus hva hesar lover høtt var tøya. He said, if you have lust in your heart, you've already broken the 7th commandment. Han sier at hev du gjernd og hjertanum, hev du langt brot kjenta på. He says, if you have hate in your heart and you have racial prejudice, you've already broken the commandment. Han sier hev du fordomar og hætur og hjertanum, så hev du langt brot bøyene. And we're all guilty. Og vi öll sek. Billy Graham is guilty. Billy Graham sekur. You're guilty. Tu sekur. We're all guilty. Vi öll sek. What can we do about it? Hva kunne vi gjera vi etta? Because God said you will suffer and you will die. Tog god sier at du måst loja fyrir det og dodja. So we see the whole human race today Så vi suffering. sutja alla manna aftana og det loja. And the Bible says that the ultimate end is judgment and hell. Og Bibelen sier at hin søgnast i enden dømur og helvete. You say, do you actually believe in hell? Tu spyrst me, trust tu verilega og på helvete? Yes. Ja. There's hell in this life. Helvete og i hesson loive. If you are separated from God, you are living in a kind of a hell. Tu skildur fra gode, så livet tu i ein slags helvete. And sin has come between you and God. Og synden kommen upp i mittlen te og god. You'd like to have peace. Tu vil de yngste at åt fri. You'd like to have joy. Tu vil de yngste åt glede. You'd like to have a new life. Tu vil de yngste åt et nytt liv. But you can't, you've tried. Men du kanst ikke, og du har røynt. So come to Christ because God gave his son for us. Så kom til Kristus, tog god gav sin son fyrir okkom. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Tog så elska i god heimen at han gav sin son hin einborna. That's why Jesus Christ came to this earth. Tog var det at Jesus Kristus kom inn i hendan heim. He came to die on the cross Han kom at dodja av krossenum. in your place. Og i tutsted, He took your judgment and your hell. han tog tuin døm og tuit helvete. He took my judgment and my hell Han tog min døm og mitt helvete. because he loves us. Tog han elskar okkom. He wants to forgive us. Han ønsker a fyrirgjev okkom. I was walking along the road near our house one day with one of my sons. Jeg gikk en tur tatt vi husene her vi byggva saman vi en av He was just a sinum. little boy. Han var bare en liten smadronker. And we stepped on an anthill. Og vi trakk av en meirutikvo. And we looked down and saw all of these ants. Many of them were dead and many of them were wounded. Og så vi hukt og så vi hesar meirunar som var deiar og som var sartar. And we felt sorry for them. Og vi tøktust synd And i I dem. said, wouldn't it be a wonderful thing if we could go down there and help them? Og jeg sier, hei det ikke vært godt om vi kunne bokta okkur nyer og hjelpa dem. My son said, yes, it would be. Sånne må sier, ja, det er det verre. But we're so big and they're so little, we couldn't communicate with them. Men vi så staurer og det så småar, og vi kunne ikke sette okkur samband vidt der. And that is the way God looked down from heaven. Såleis var det a god hukt nyer fra He himmelen. saw you and me like little ants.
Han sa til og med ens og småar meirer. How would he communicate with us? Hvordan skulle han sette seg i samband vi okkon? How could he tell us that he loves us? Hvordan kunne han sige at han elskar okkon? And he wants to forgive us. Og han ønsker å fyrirgeva okkon. He wants to take us to heaven and live eternally in a permanent paradise. Han ønsker å føre okkon til himmel så vi kunne byggva allar æver og i paradis. You know what God did? Veist du hva God gjør det? God decided to become a man. God gjør det av å gjerast menneska. And that's who Jesus Christ was. Og det hver Jesus Kristus He was var. the mighty God that came in flesh. Han var en veldige God som kom i holte. And he decided to take the sins of the whole world on him. Og han gjør det av at teka av seg alle heimsens synd. I'm not going to be at the judgment. Jeg fer ikke å komme for dømen. I'm not going to spend 1 minute in hell. Jeg fer ikke at være 1 minutt i helvete. Why? Kvoi? Because God loves us. Tog God elskar okkon. And God gave his son Jesus Christ for us. Og God gav sånn sin Jesus Kristus fyrir okkon. When Jesus died on that cross, Da Jesus Kristus døye her av krossen. God laid on him the sins of all of us. Leie God syndenar til okkon öllun og han. And if we repent of our sins, which means to change our way of living and to say to God, I'm sorry I've sinned, Og vi venda vi og sier at i harmur om mina synd, and receive him by faith into our hearts, og teka og trygg og møte honom inn i we okkara can have hjärsta, eternal life. kunne vi få evigt liv. We can have a new, wonderful life here, as Cliff Richard told us a few minutes ago. Vi får at hava et underfullt liv langt og her, som Cliff Richard fortalte okkur fra og Johanne. But you must repent. Men du måst venda vi. And repentance means Og a venda vi merker I say to God, I have sinned. at jeg sier vi god, jeg har synda. I'm sorry for my sin. Jeg sorgarbunden om I'm syndmåna. willing to change my way of living. Jeg villig at venda vi. Have you ever done that? Hef du nærkant du just her? Because the Bible teaches that if you have never repented, you cannot be saved. Så i Bibelen sier at om du ikke har vent vi, kanst du ikke være frelstur. But then there's a second thing you must do. Men så åtta tre som du måst gjøre. You must receive Jesus into your heart by faith. Du måst teka imot Herren Jesus vi trygg inn i You ditt cannot hjärsta. understand it all. Det kanst du alls ikke skilja. You don't have to. Det ikke nøyut. You come just as you are Du kanst koma just som du erst. and say, Lord, I don't understand all of this, Og sier, Herre, jeg skiljer ikke alt detta, but I know that I need something in my life. men jeg vet at mer tørvar neka i løyvunum. I need you, God, in my life. Mer tørvar te god i løyvunum. And I'm willing to receive you and to start a new life with you. Og jeg villig at teka imot det her og byrja et nytt løyv sama vi her. And God says, I receive you Og God sier, jeg tæs imot det her, because I love you. tog at jeg elsker te, And God will come into your heart. og God vil komme inn i ditt hjärsta. There was a man many years ago that came from France. Det var en mævur fyrir mange åren sujan som He kommer fra came to the Frankrike. United States and Canada. Han kom til USA og til Kanada. And we have a great falls there that maybe you've heard about called Niagara Falls. Og vi har en veldig foss her som du kanskje har hørt om som heter Niagara-fosseren. And he said that he was going to put a tightrope across that river, and he was going to walk across that tightrope, and then thousands of feet down below, if he fell, he would die. Og han sier at han skulle spenne et tå tvørter henda veldige fossen, og om han fall fløyre 100 føtter nyer, så sjálv han det døya. So the day came when he made the walk. Så dæveren kom at Hundreds han of people gjør were det there, etta. Det var 100-tals folk on the tjastøtt, Canadian side and the American side. og søyene som Kanada og amerikanske And he søyene. walked across Og 2 han or 3 times, tjekk tver eller trudjar fyrir tvørter and they all applauded. og de klappa av öll. Then he took a wheelbarrow,
Så tog han sig en trillebör. And he rolled it over and he rolled it back. Och han körde henne attor och fram. Then he put hundreds of kilos of stone in the wheelbarrow. Så körde han flera 100 kilo av gråte i trillebörna. And rolled it over and rolled it back. Och körde henne attor och fram. He did that several times. Hetta gjorde han flera People färger. became very excited. Och folk gjorde sig ekviliga spänt. They said this is one of the greatest wonders of the world. De sa att detta är ett av största underverken So heimsins. he turned to a man and he said, I'm going to roll a man across. Så vänder han sig till en man och säger, jag är färdig att köra en person först rum. And he asked this American, do you believe that I can roll a man across? Och så säger han vid en amerikanaren, heldur du att jag klarar att köra en person först rum? Oh, he said, I know you can. Och han svarar, ja, jag vet att det kanst du. I saw you roll all those stones across. I know you can roll a man. Jag sa hur du körde allt gråte först rum och jag vet att du So klarar the att snä man man. from France, whose name was Blondine, said, all right, you're first. Så en fransmävare som är blondin säger, ja, så vill du utan första. Would you get in the wheelbarrow? Vill du sätta dig i trillebörna? That man said, oh, excuse me. Och mävaren säger, nej, omber And mig he left. och rymte. You see, he said he believed, Så då han säger att han tror, but he really didn't. men han gjorde det inte i verkligheten. Because in God's sight, to believe means commitment. Och i Guds ögon märker att tryckva att övergeva sig. I believe with my head in Jesus Christ, but I am to commit my life to him. Jag tryckva vid hötten att Jesus Kristus är till, men jag måste tryckva och övergeva mig vid hjärtan. And the blood he shed on the cross cleanses me from all my sin. Och blodet som han lät av krossen och rensar mig från alla sin. Jesus not only died, but he rose again. Jesus døde ikke bæst, han røysa eisen upp attur. He's not a dead Christ tonight, he's a living Christ. Han ikke en deir Kristus i kvöld, han en livande Kristus. And he will come tonight and live in your heart. Og han ønsker å komme og byggva og hjertatøynen i kvöld. All because you make a simple decision like that. Alt du teker en sluka einfalde avgjer som hesa. You remember the story of St. Augustine? Du minnest til søvna Sant Augustin, How he came to Christ hvordan han kom til Kristus, in simple faith. i einfaldare trygg. Or the story of Martin Luther, Etla søvna Martin Luther, how he struggled with his religious doubts and troubles, and he was a priest. hvordan han struttest vid sina andali og trobeleikar som prestor. And in just a moment he turned to Christ and his life was changed. Og så i en løt og vendte han seg til Kristus og livet hans var brøtt. Whether you're Catholic or Protestant or whatever you are, you can make your commitment to Christ tonight. Anna hvort du katolikker eller protestanter eller hver du kanst du ivergjeva det til Kristus You i might have kvöld. been baptized, Du kanst være døptor, you might have been confirmed, du kanst you fermtor, might go to church du gonger i kyrkjon, once in a while, av og an, but you're not sure that Jesus Christ lives in your heart. men du varst ikke forvisst Jesus Kristus bor i hjertatøynen. You're not sure that your sins are forgiven. Du har ikke viser og sindertøyner fyrirgjøvnar. You're not sure if you died tonight you would go to heaven. Du har ikke visser og du skulle døy i kvöld du kommer til himmels. But you would like to be sure. Men du vil det engst at være visser. You would like to know. Du vil det engst at vida det. I can say to you tonight without boasting, I know Jeg kan that sia Christ lives in me. i kvöld utan rosa mer at jeg vet at Kristus bor i mer. And before you leave here, you can know. Og er du først hiane, kanst du eisen få det And you vita. can be certain that your sins are forgiven. Og du kanst få vissena fyrir at And sindertøynar you can fyrirgjøvnar. begin a whole new life that you never dreamed existed. Og du kanst byrja et helt nytt liv som du ikke visste om. I'm going to ask you to make that commitment. Jeg fer jeg bia til gjere hese We're ivergjeving. going to do something that perhaps you have never done. Vi får gjøre nekka som du kanskje omgang til But gjort I fyrir. saw your relatives and fathers and daughters do it by the hundreds some years ago here in Essen. Men jeg sa forfedrar tøynar, mammor og abbar tekkara gjere det fyrir mongon åren så igjen her i Essen og Týsklandi.
And all through Germany and all through the different places we are tonight, we've seen people do it by the thousands. Og i tusentals mennesker har gjort det her i Týsklandi og mange øre London vi. Last summer we held a crusade in the great Olympic Stadium in Moscow. And when I asked people to receive Christ into their hearts and repent of their sins, they came by the thousands every night. Og i fjørhest hadde vi denne fundarød i stadion i Moskva, og vi så i tusentals mennesker kom og ivergjeva seg til Kristus. I've seen them in Hollywood, New York, all over the world. Jeg har sett det i Hollywood, i New York, og kring allan heim. In 85 countries. Og i 45 London. At some of the great universities of the world. Og at de største universitetene i heimen. I'm asking you to make that same commitment. Jeg får bia til at gjøre I'm not disse asking små you to ivergjeva. join anything. Jeg bid ikke knyta det til nækka. But I am going to ask you to come and stand in front of this platform. Men jeg får bia til å komme fram og stilla det framan fyrir endan paddelen. And say by coming, Og sia via koma, I open my heart to Christ. jeg åpner hjarta mitt fyrir Kristusen. As best I know how I do repent of my sins. Så best som jeg kan venda vi fra mine synd. You may not understand it all, Du kanskje skiler ikke alt, but you don't have to understand it. men det er ikke nøye til å skilja det. You come just as you are by simple childlike faith, like a little child trusts his mother or father. Kom som et barnsligere trygg, og en så et småbarn lyder av mammasøyne og papasøyne. We'll only keep you a few moments. Vi skulle bare halda det her en løtla løtton. And after you've come, we're going to give you some literature Og etter at du er kommet, skulle vi gjeva that will der sindra lesnaie, explain the Christian life. som grøyer fra til kristna løyven og fyrir der, We'll say a word to you and have a prayer with you. si et år og ha en bøn sammen vidt der. I'll have a prayer with all of you together. Jeg skal bia sammen vidt kun ötlun. You get up and come Reis dykun av føtter og komme. right now. Bant You may nu. be in the other auditorium where overflow people are. Du kanskje erst hinar i høtlene her og You i can stikvande come in front of fullt. the screen. Du kanskje komme eisne fram fyrir You skutja. may be in another part of Europe. You can say yes to Christ tonight. Du erst kanskje omkring øren steg i Europa, og i kvöld kanskje du sier Kristus er ja. Get up out of your seat right now and come and make that commitment. Reis dig ur stålen og ivergjev dig i kvöld. The Bible says now is the accepted time. Bibelen sier, nu er det leialia tog, Today is the day of salvation. og i det er frelsodavren. The Bible does not promise that we'll always have that opportunity. Bibelen lover okken ikke at vi alltid hava hette høve. And while you come, I'm going to ask the choir to sing very softly. Og medan du kjemur, fer jeg bia sangkøyre sinja And no one stilleslega. leaving the stadium now. Og jeg fer jeg bia at ongen fer ur Get up høttene and nu. come. Reis dig opp og kom. If you're up in that top gallery, it'll take an extra minute, so start now. Om du er helt der oppe, tek der da inn av løt, så byrja a genga just nu. Eller til skjermen her som han er nye særlig etterpjakkede røyne. Og radgjøver er her til å veløye der, og i samband vi tog inn avgjør. Gjør så vel Som du og kom. sagt er det en håper av folk og kommer fram at eviggjøva til Kristus her i Grogahallu i Essen. Som Billy Graham langt har sagt, kan dette eisen gjøres tydløta, just her som du erst. Vi stolat her atter til, med en sangkare synker, er reistast ur stolen og kommer fram og få en vedlegging fra en av rådgjøvene.
Gjev til iver til Jesus Kristus og opplev innehalt og endamal og løyvetøynen sammen vi Kristus. God sikne til, nå du løyde det til hans herren, her du erst. You that are watching in other places, Tid som hitja av øren støvun, scores of people have come here and are still coming. Hópur av mennesker kommer fram og kommer framvegis. And you get up and go in front of your screen. Og reist høyti opp og stoi framfyrir skutjan. Whether you're in Monte Carlo, Anna kvart du er i Monte Carlo, or in Hamburg, og i Hamburg, or in Greenland, og i Grønlande, or in Wales, eller i Wales, in Ireland, og i Urlande, wherever you are, hver du erst, make your way to the front stavn and make fram that og great møte plattene, commitment og ivigjev det. that can change your life. Hetta kan brøyta tutt liv, And you know that you need Christ. og du veist at her tørvar Kristus. You come now. Kom til nu. While others are coming, I want to say a word to all of you that have come. Medan andre koma, ikke er å si et ord til tikkun som er kommen. You've come tonight not to Billy Graham. Tid kommen fram i kvöld, I ikke til have Billy no Graham. special powers. Jeg har onga sérstakka kraft. You come to Christ. Kom til Kristus. He's the one that loves you and died on the cross for you. Han han som elskar dig og døy av krossen og fyrir det. He's the one that can forgive you Han han som kan fyrirgeva der and change you og brøyta det. and will leave this place tonight with you. Og vil færa av som stegi attur None of us sama can live vitt the der. Christian life by ourselves. Ongen av okkur kan liva til kristna livet sjálfur. We need the power of the Holy Spirit to help us. Okkur tørvar kraft heilagi andans at hjelpa okkur. And he will come into your life tonight Og han vil komme inn i liv tøyt i kvöld. because he is a tempter. The Tøy devil is. djevelen frøstaren. He will try his very best to make you stumble and fall and fail. Djevelen vil røyna alt hva han kan for å få det snava og falla og svitja. But Christ will be there. Men Kristus verir her. He will be there to pick you up and to aid you and to help you. Han verir her at lytta dig upp og stola der og hjelpa der. Now, there are four things that are very important from tonight on. Det fyra ting som tydninga mykje. First, you need to read a herfra. portion of the Bible every day. Fyrst, du lesa et brot ur skriftene kvende. That helps you to grow in your Christian life. Det vil hjelpa der å veksa og i tøyne kristna livet. We're going to give you a part of the Bible tonight. Vi får gjeva der en parst av Bibelen i kvöld. And we're going to give you a packet of literature that will tell you the things that I've already said to you. Og vi får gjeva der en pakka vi lesna i som grøyer fra öllun hesum som jeg har sagt i kvöld. Get into that booklet as soon as you get home Les hendan bóklingen så kjøtt som du kommer heim. and read those passages and study them. Og les hese brotene og grunndo av deg. You'll find a letter in there from me to you. Du finner et brev og fra mer. And then the second thing is to pray. Og så til nasta a bia. You say, but I don't know how to pray. Du sier, men du ikke a bia. You don't need to know how to pray. Det ikke nøye kjater at du a bia. The disciples came to Jesus and they said, Lord, teach us to pray. Læresveinene kom til Jesus og satt, Herre, lær okna bia. You know how I pray? Veist du hvordan jeg bia? I pray many times lying in bed. Jeg bia ofta med en ligger i sannsjene. I pray many times taking a walk.
Jeg blir ofta eisne ta I genge en tur. My wife has a sign over our sink at home in the kitchen. Kona min hever skjelte og I køkkenon og man fri vaske. It says divine service is performed here 3 times daily. Og her stendur goddomlig tjenesta fer fram her trutjarferer om dagen. That means while she's washing the dishes, she's praying. Det vil säga at medan hon vaskar upp You ta can pray lerskana anywhere at bio. any time. Du kanst bia allt og alla stedna. And God will be listening. Og god lustar. You pray in the name of Christ. Du bier og I navnet Kristus her. Pray a simple prayer and say, Lord, help me. I need help. Be en einfalda bøn og si, Herre, hjelp meg tørvar hjelp. That's a prayer. Hatt en bøn. And then the third thing is to witness for Christ. Og så til trea at vittna for Kristus. How do you witness? Hvordan vittnar du? By the new life that you're going to live? Vi så nutja løyvene som du skal liva. You should tell several people tomorrow what you did tonight. Og du at fortelja fløyre I morgen hva du gjør I kvöld. Tell them last night I gave my life to Christ. Si døymen at du I gjørst kvöldi ivergav mitt liv til Kristus. That will strengthen you and it'll challenge them. Det vil styrkja til og være tøymen og en avbjøring. You can witness by bringing people to the meeting tomorrow night. Du kanst vittna vi at få folk å komme og møte I anna We kvöld. only have 4 more nights. Vi har bare 4 kvöld etter. And these meetings will be history. Og så hese møter søva. Be here every night and bring people with you that need Christ. Vær her hvers kvöld og ha folk vittar å møte som tørva Kristus. Then fourthly, Så fyrir det fjora, get into a church where Christ is proclaimed. fer uina samkomo etla kyrkjo Or her Kristus vil get into a kongkjørtur. Bible class Etla og en bibliflokk. or a Bible study group. Etla bibli That bakka will help you to grow. Tu vil hjelpa dere Have vaksa fellowship with other believers. og hava samfella vi andre tryggvande. I want you to pray this prayer out loud after me. Og jeg ikke at du bier hesa bønene harst at han er mer. Oh God, Å god, I am a sinner. jeg en syndare. I'm sorry for my sin. Jeg harmur mina synd. With your help, I'm willing to change my way of life. Vi tøyne hjelp jeg villig at brøyta mina livskaus. I want to follow you in the fellowship of the church. Jeg ønsker at fylgja her og I samfella I samkommunar. In Christ's name, Og I Kristi navn. amen. Amen.